Predsjednik SAD-a Donald Trump želi da postigne rešenje rata u Ukrajini pre novembarskih izbora za američki kongres, piše New York Times, a prenosi ruska agencija RIA Novosti. Prema navodima lista, Trump teži diplomatskoj pobedi koja bi ojačala njegovu političku poziciju uoči izbora zakazanih za 3. novembar, kada se bira novi saziv oba doma kongresa. Republikanci trenutno imaju većinu i u Senatu i u predstavničkom domu, ali bi ishod rata u Ukrajini mogao da utiče na raspoloženje birača. Kako navodi RIA Novosti, Vašington navodno vrši pritisak na Kijev da prihvati teritorijalne ustupke u vezi sa Donbasom kako bi se ubrzao proces postizanja sporazuma sa Moskvom. Ukoliko bi Trump uspeo da obezbedi prekid sukoba ili okvirni mirovni sporazum pre izbora, to bi predstavljalo snažan spoljnopolitički adut njegove administracije. Međutim, takav scenarij otvara pitanje da li bi eventualni dogovor uključivao bolne kompromise za Ukrajinu, što bi moglo izazvati nove podele unutar zapadnog savezništva.